Għat-tielet sena konsekuttiva, it-tim ta' Bormla rebaħ ir-regatta tal-jum il-Vitorja. It-tim tal-Kottonera u l-Laxxida l-20 darba fl-istorja tiegħu biex issa jinsab biss 3 shields minn rivali eterni l-Isla li għandhom 23 shield. Il-Bormliżi rebħu 7 mill-11 telliqa li saru l-ħadd. Ir-regatta tmur lura żminijiet medjevali u tiġbed mijiet ta' nies lejn inħawi tal-Porti l-Kbir. B'ammont kbir jażlu li jsegwu tlielaq mix-xatt tal-Belt u oħrajn mill-Gardjola u x-xatt fl-Isla jew mill-Forti Sant'Angelo. One News żar ix-xatt tal-Belt fejn dominat il-passjoni tal-partitarji tat-timijiet. Yeah, just very recently. I just trained literally over there, but yeah, so just going to come support my team. Ma naraw fuq 40 sena u xewqa tagħna kienet li narġgħu niġu u narawha. U minn fejn intetli? Minn Melbourne, Awstralja. Fimni aħna Bormliżi ilna mwildi minn Bormla ġifieri regatta dafina u nsegwuha kull sena. Ir-regatta hija kontestata minn 7 timijiet, it-tlet tibliet, il-Kalkara, Marsa Mxed, il-Marsa u Birzabbuġa. U minn barra l-istil fil-Vitorja tittella wkoll fjum il-Ħelsien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.